povej si. Kdaj bodo kamele dobile mladičke? Dedi, kdaj bodo kamele dobile mladičke? Kmalu, prav kmalu. Začelo se je! Beli mladič se je rodil. Obrača se stran, brca in piha, celo beži od mladiča. Zakaj mamica ne dovoli beli kameli piti mleka? A bo kamelica umrla, če ne dobi mleka od mame? Ati, Povej, Jugna. s tabo gremo v mesto. Po vas sem prišel